ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоъоти таҳлилии тоҷикистонро бо баррасии муҳимтарин масъалаҳои сиёсию иқтисодӣ ва раванди татбиқи ҳадафҳои стратегӣ дар мамлакат манзури шумо мегардонем. Дар студия бо хабарҳо вақти ҷумъи Муҳаммад Юсуф. бо шарофати истиқлолияту ваҳдати комили сартусарӣ ва бо дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мамлакат бохҳои кӯҳна аз нав таҷдиду барқарор ва дар майдони ҳазорҳо гектар бохҳои нав бунёд мегарданд. натиҷаи иқдому ташаббусҳои созандаи пешвои миллат буд ки дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе бохҳои фарҳангу фароғатӣ навсозӣ шуда, дар онҳо миқдори зиёди ниҳолу дарахтони ороишию ҳамеша сабз шиноида шуданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафарҳои корӣ ба дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат низ мардумро пайваста ба корҳои созандагию ободонӣ, хусусан ба бунёди боғу тогзори нав ҳидоят менамояд, зеро бунёди боғ аз иқдомҳои шоистаи инсонӣ ва сарчашмаи даромади ҳар як хонавода ба ҳисоб меравад. гузориши Абдувоби Абдусаттор. корҳои ободонию созандагӣ, хусусан бунёди боғу гулгаштҳои нав дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе, ки таи солҳои охир таҳти сарварӣ ва ҳидоятҳои раҳнамунсози асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вусъати тоза пайдо кардааст, намунаи олии тадбирандешиҳо дар самти сабзу хуррамгардонии муҳити зист ва ба як шаҳри пешрафтаю замонавӣ табдил додани маркази маъмурии кишвар мебошад. бунёди боғи наврӯзгоҳ, боғи устод Рӯдакӣ, боғу гулгаштҳои назди қасри миллат, китобхонаи миллӣ, осорхонаи миллӣ, парчам ва нишони давлатии Тоҷикистон, ки маҳз бо талошу кӯшишҳои сарвари давлат амалӣ гардид, ба маркази пойтахт ҳусну намои зебо зам намуд. хотиррасон мешавем, ки дар гузашта ин мавзеъ харобазоре буд ва пешвои муаззами миллат бо азму иродаи қавӣ барои ободию сарсабзии он иқдом пеш гирифтанд ва тавре маълум аст, дар як муддати кӯтоҳ дар маркази пойтахт қасри миллат, китобхонаи миллӣ, осорхонаи миллӣ, пояи парчам ва нишони давлатии Тоҷикистон қомат афрохт. имрӯз ин мавзеъ воқеан ба як гулистони ҳақиқӣ табдил ёфта, макони сайру тамошо ва истироҳату фароғати меҳмонону сокинон гардидааст. дарахтони зебою нодири бо ҳашамати ороишию сояафкан ва гулу гулбуттаҳое, ки аз гӯшаҳои гуногуни дохил ва хориҷи кишвар ба ин ҷо оварда шинонида шудааст, аз ороишоти асосии ин боғҳо ба шумор мераванд. ёдовар мешавем, ки ҳамасола президенти мамлакат дар маъракаи ниҳолшинонию кабудизоркунии ин мавзеъ бевосита иштирок намуда, шахсан ниҳолони нодири ороишию сояафкан мешинонанд. бояд таъкид кард, ки кулли ороишу зебоиҳои ин мавзеъ маҳсули ташаббусҳои ободонию созандагӣ, зебоидӯстӣ ва салиқаи баланди сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд. иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маъракаҳои ниҳолшинонӣ аз як ҷиҳат нишонаи муҳаббати беандоза ба табиати биҳиштосо ва зебоиҳои камназири Тоҷикистон бошад, аз ҷониби дигар як нав тарғибу ташвиқи шоистаи мардум ба корҳои ободонию созандагӣ ва фарҳанги зебоишиносӣ аст. ба таъкиди пешвои миллат, ниҳолшинонӣ яке аз тадбирҳои муҳиму манфиатовар ва шуғли фараҳбахши мардуми тоҷик аст. ин шуғл ва иқдомест хуҷаста, ки на фақат табиатро сабзу хуррам ва шукуфо мегардонад, балки ба файзу баракат ва фаровонии зиндагии халқ мусоидат мекунад ва дар маҷмӯъ саҳмгузорӣ ба ҳифзи муҳити зисти сайёра хоҳад буд. коршиносон низ бар он назаранд, ки сабзкориву ниҳолшинонӣ бо иқдоми сарвари давлат дар мамлакат аҳамияти бузурги сарсабзу зебогардонӣ дорад ва ҳамзамон хатарҳои мудҳиши экологиро аз байн мебарад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафарҳои корӣ ба дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат низ мардумро пайваста ба корҳои созандагию ободонӣ, хусусан ба бунёди боғу тогзори нав ҳидоят менамоянд. ҳамин тавр бо роҳнамоии пешвои муаззами миллат дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ҳазорҳо гектар боғу тогзор бунёд гардид, ки сарчашмаи асосии даромади аҳолӣ ба ҳисоб меравад.
бино ба таъкиди сарвари давлат эмомалӣ раҳмон, ниҳолпарварону боғпарварони кишвар ва ҳар як дӯстдори табиати зебо аз ҳар як рӯзи ҳавои мусоид бояд пурсамар истифода бурда дар бунёди боғу токзори наву барқарорсозии боғоти кӯҳна, кабудизоркунии муҳити зист ва ободу зебо намудани Тоҷикистон саҳмгузор бошад. Хотиррасон бояд намуд ки тибқи супоришу ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таи солҳои охир якчанд барномаи давлатии рушди боғу токпарварӣ дар кишвар татбиқ гардида, дар доираи онҳо майдони зиёди боғу токзори нав бунёд ва барқарор карда шуд. ҳоло дар мамлакат барномаи давлатии рушди соҳаи боғу токпарварӣ барои солҳои 2016-2020 мавриди амал қарор дорад ки тибқи он дар майдони беш аз 20 000 гектар боғу токзори нав бунёд хоҳад ёфт. маҳз натиҷаи ҳамин сиёсати пешвои миллат аст ки солҳои охир беш аз пеш рӯй овардани мардум ба боғу токпарварӣ, афзун гардидани ҳаҷми истеҳсоли мева ва аз ин ҳисоб афзудани қудрати содиротии кишвар ба назар мерасад. солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шудани солҳои 2019-2021 бешак барои вусъати дучанди иқдомҳои сабзу хуррамгардонии деҳоту кӯҳистони мамлакат боз як такони хубе хоҳад дод. корҳои сохтмону василкунии таҷҳизот дар иншооти азими аср нерӯгои барқи обии Роғун аз ҷониби мутахассисони баландпоя бо талошу иродаи қавӣ аз рӯи нақшаи пешбинишуда амалӣ карда мешавад. айни ҳол корҳои бунёдӣ дар нерӯгои барқи обии Роғун ки таҳти таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад, бо мардум ҷараён дошта масъулин барои ба кор даровардани агрегати навбатии ин иншооти гидроэнергетикӣ тадбирҳои заруриро амалӣ менамоянд. дар назар аст ки агрегати навбатии нерӯгоҳ соли равон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. барои расидан ба ин ҳадаф имрӯзҳо дар нерӯгои барқи обии Роғун беш аз 21 000 нафар коргарону мутахассисони машғули кор мебошанд. гузориши ҳамкорони мо аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар нерӯгои барқи обии Роғун. сохтмони бузургтарин иншооти гидроэнергетикӣ нерӯгои барқи обии Роғун дар Тоҷикистон бо сатҳу сифати баланд ҷараён дошта, ҳамарӯза ҳайати бузурги кории мувофиқи нақшаи тасдиқгарда корро пеш мебаранд. рафти бунёдкорӣ дар нерӯгоҳ зери назорат ва таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, кор дар ин ҷо 24 соат ҷараён дорад. муосиртарин техника ва мошину механизмҳои соҳавӣ барои анҷоми босифати сохтмони иншоот ба кор ҷалб гардида, ба иттилои наздик ба 70 ширкат банди анҷоми корҳои бунёду барқарорсозии нерӯгоҳанд. дар тамоми қитъаҳои рӯизаминиву зеризаминӣ 3724 адад техникаи пуриқтидори борбардор, шибакунӣ, кӯҳканиву пармакунӣ машғули кор буда, мувофиқи нақша тамоми қитъаҳо ва ҳар маводи ворид гардида қабл аз истифода ҳамарӯза аз санҷиши мутахассисон гузаронида мешаванд. феълан тамоми нерӯ ва азму иродаи коргарон ба он равона гардидааст ки дар соли ҷорӣ агрегати дуюми нерӯгоҳро ки қадами муҳими ҳукумати мамлакат дар роҳи расидан ба истиқлолияти энергетикӣ хоҳад буд ба истифода диҳанд. аз ин ҷост ки кор дар нақби сохтмони рақами 4, баромадгоҳи нақби сохтмони 3, толори мошинҳо, бинои круе, пешдаргот, нақбои нақлиётӣ ва дигар қитъаҳо идома дошта, новобаста аз бориши зиёди барф ва сардии ҳаво кору лаҳзаеам қатъ намегардад. дар толори мошинҳо феълан кор дар самти васлу насби гидроагрегати рақами 5 бо маром идома дошта, дар ин баробар қисмати аз сохтмончиён дар боқимода гидроагрегатҳо низ корҳои нақбканӣ, ҳаффорӣ, арматурбандӣ ва бетонқобониро идома медиҳанд. то ба имрӯз дар статери турбина гидроагрегати рақами 5 кратер васлу насб гардида, корҳои кавшергарӣ, камераи спиралӣ дар он пурра анҷом ёфтааст. инчунин санҷиши гидравликии камераи спиралӣ ва корҳои арматурбандии атрофи камераи спиралӣ ва бетонқобонии он ба анҷом расидааст. ҳаҷми умумии бетони қобонидашуда дар қисмати агрегат 16452 метри мукаабро ташкил медиҳад. корҳои арматурбандӣ ва бетонқобонӣ дар атрофи шахтаи генератор идома дорад. айни ҳол мо дар қитъаи агрегати 5 бо корҳои арматурбандӣ, ҳолабандӣ, бетонқобонӣ машғул ҳастем. боз бо корҳои васлу насби қисмҳои турбинаи агрегати 5 машғул ҳастем. девори поёндастӣ аз тарози 969 то 974, болопӯши тарози 974 ва девори даврашакли генератор бетонқобонии корҳо давом дода истодаем. тақрибан 85-90% кор дар қитъаи 5 агрегат
ба анҷом расонида шудааст. طبق اطلاع مسئولین علاقه حلقه پایانی دستگاه روانکننده در کراتر اگریگات رقم 5 وصل کرده شده است. در میدانچه موقتی تالاری ماشین ها وصل بالاپوش توربین و دروازه حلقوی ول و چرخه کوری به انجام رسیده به کراتر اگریگات رقم 5 انتقال داده شد. همچنین کارها در سمت آماده‌سازی و وصل و نصب اگریگات رقم 4 نیز با مرام ادامه دارد. در میدانچه موقتی تالاری ماشین ها جمع‌کنی کارهای کفشگری و آرماتوربندی اطراف زون قبور جبنده گیر توربین رقم 5 به انجام رسیده. زون قبور در کراتر گذاشته شده است. علاقه در کراتر در اطراف زون قبور کارهای آرماتوربندی و بتون خوابانی آغاز و تا امروز در حجم 229 متر مکعب بتون خوابانیده شده است. کنوس قبور جمنده را به میدانچه موقتی تالاری ماشین ها آورده جمع‌کنی کارهای کفشگری و آرماتوربندی اطراف آن ادامه دارد. کارهای نقب‌کنی و انکرگذاری در قسمت اگریگات 4 پورا به آخر رسیده. کارهای آرماتوربندی و بتون خوابانی ادامه یافته ایستاده است. در این قسمت در این حال در حجم 4397 متر مکعب بتون خوابانیده شده است. همزمان وصل و نصب آن فلزات ادامه داشته در حجم 222 تن آن فلزات وصل و نصب گردیده است. در قسمت اگریگات های رقم 3 2 و 1 باشد کارهای نقب‌کنی طبق نقشه ادامه داشته. در قسمت اگریگات 3 در حجم 3016 متر مکعب، در قسمت اگریگات رقم 2 در حجم 1287 متر مکعب و در قسمت اگریگات رقم 1 به اندازه 1345 متر مکعب کارها به اجرا رسیدند. نقب ساختمانی رقم 3 از قطعه دیگر انشاءات عظیم گیدروانرژتیک است که عین حال چند شرکت که همگی ساختمانچان وطنی را در بر میگیرند در اینجا بند کارند. قابل به تذکر است که نقب آب پرتوی مذکور 1864 متر درازی داشته تا افتتاح اگریگات دوم نیروگاه باید پورا مورد استفاده قرار داده شود. در اکثر قسمت های این انشاءات کارهای ساختمانی انجام یافته. ساختمانچیان عین زمان در برآمدگاه نقب و شقه ورتیکالی آن بندی کارهای ساختمانی اند. با اطلاع مسئولین تا به حال در این قسمت کارهای بتون خوابانی با نظر داشتی دیوار حمایوی در آمدگاه نقب در حجم 556013 متر مکعب اجرا شده. در مجموع زیاده 35031 تن آرماتور صرف شده است. حجم کارهای زمینی در این قسمت به 113644 متر مکعب رسیده است و کارها طبق نقشه کاری ادامه دارند. در نقب استثاء در نقلونی участкаш هم عین حال کار رفته است. در تالاری دروازه‌ها کار رفته است. طور اطلاع داده می شود در این قسمت وصل و نصب دروازه‌های سگمنتی رقم 4 3 و 2 به انجام رسیده. وصل و نصب دروازه‌های سگمنتی رقم 1 از طرف جمعیت سهامی کشاده توجیه گیدرومنتاژ ادامه دارد. در برآمدگاه نقب ساختمانی 3 کارهای زمینی طبق لایحه ادامه یافته در حجم 2,225,497 و از 4 متر مکعب اجرا شدند. کارهای مستحکم کنی نیشه‌بیا و گذاشتن انکرها ادامه داشته. در مجموع 57357 متر طولانی انکرهای پنیه و 60055 متر طولانی انکرهای ارژگی وصل نصب شدند. ساختمان انشاءاتی برآمدگاه نقب ادامه دارد. این شب و روزها کارهای زمینی حفاری و آرماتوربندی در نقب ساختمانی چهارم نیز ادامه داشته. در اینجا تعداد زیادی ساختمانچیان بندی کار میباشند. در قسمت درآمدگاه و داخل نقب کار ادامه داشته. ساختمانچیان آزاد نمودن داخل نقب از لوی و سنگ بتون خوابانی و آرماتوربندی و سمنتاسیا کنونی را انجام میدهند. برای انجام با صفت کارها و اجرای نقشه تاثیرگرده موثرترین تکنیک نقب‌کنی و بارکشانی جلب شده. طبق بهاگذاری متخصصان در این نقب کار با سطح و صفت بلند ادامه دارد. همه روزا ما زیاده از 100 متر مکعب مسئله ساختمانی برونیم در حالی که باشد کارهای ارگذاری و آرماتوربندی خیلی در سطح بلند رفته داشت. این هم باشد در درآمدگاه ساختمان کارهای بتون خوابانی چنین به انجام رسیده است. سربند قسمت دیگر و مهمترین نیروگاه برقیابی روغون است. این سربند با بلندی 335 متر بلندترین سد زمینی در جهان خواهد بود. در این انشاءات کار با جلب متخصصان وطنی و خارجی ادامه یافته. خوابانیدن شیبه‌کنی جنس‌های کوهی در قسمت پیش درگاه تا سطح 1065 متر پوره انجام یافته است. طبق اطلاع مسئولین در اینجا کارهای سمنتاسیونی در ترازه‌های 1035 متر، 1050 متر و 1065 متر پیش درگاه با شماره 259 عدد چاه با طولانی 10425 متر به انجام رسیده است. اینچنین پرمکنی 20 عدد چاه زهکش در ترازه 1060 عدد 5 اجرا گردیده است. روغون کلانترین انشاء در سلسله نیروگاه‌های دریای وخش به حساب رفته. عین زمان در این کاخ نور کار با عزم و اراده قوی و راهنمایی‌های به‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان موافق نقشه ادامه دارد.
اگر در سال 2018 هم در شهر دوشنبه 22 کارخانه و کارگاه صنعتی به کار آغاز نموده باشد، پس در دوام 3 سال من بعد تأسیس باز 74 کارگاه و کارخانه صنعتی با تأسیس زیاده از 6000 جای نوی کاری در نظر است. در زمینه اندیشیدن تدبیرهای مشخص از جانب رهبریت شهر دوشنبه سرعت افزایش استحصال محصولات نسبت به سال 2017 بر زیاد تامین گردیده. حجم استحصال محصولات صنعتی در این دوره 18.3% افزایش یافته است. سال 2018 در شهر دوشنبه ساختمان، تعمیر و نوسازی 41 انشاءات ساحه معارف با 25,000 جای نشست انجام داده شد و در این زمینه باز برای بیش از 12500 خواننده جای نشست فراهم آورده می شود. در این روند تا 30 سالگی استقلالیت دولتی در پایتخت مملکت بنیاد 22 مؤسسه تعلیمی با 30,000 جای نشست به نقشه گرفته شده است. از جلسه جنببستی فعالیت ساحه‌های اقتصاد و اجتماعی پایتخت و وظیفه‌گذاری برای دوره‌های آینده که تحت ریاست رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برگزار گردید، همکارانمون گزارش می‌دهند. در شهر دوشنبه دستاورد و پیشروی‌ها زیادند و برای استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تدبیرهای بسیاری دیگر عملی کرده خواهد شد. در جلسه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه رئیس شهر محترم رستم امامعلی از وضع اجتماعی و اقتصادی، عملی گردانیدن دیگرگونسازی‌ها در ساحه‌های اینفراساختاری و خدمت‌رسانی و کارهای آبادانی و سازندگی در سال 2018 نتیجه‌گیری نمودند و برای اجرای تدبیرهای نو و عملی سازی تشبث‌های بزرگ در نزد مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی برای سال 2019 وظیفه‌ها گذاشتند. ذکر کرده شد که در سال 2018 مجموع محصولات منطقوی به بیش از 13.8 میلیارد سومانی برابر گردیده، سرعت افزایش آن نسبت به سال 2017 7.3% و سهم آن در مجموع محصولات داخلی 20.1% را تشکیل داده است. در نتیجه اندیشیدن تدبیرهای مشخص از طرف شهرداری، رشد مجموع محصولات منطقوی در سال سپری شده بر زیاد تامین گردیده است. طبق اطلاع از حساب افزایش حجم استحصال محصولات صنعتی 118%، گردش سودا 120%، مسافرکشانی 105%، بارکشانی 107 و خدمترسانی پولکی به اهالی 104% را تشکیل داده است. در زمینه استفاده ثمرناک اقتدارهای نو و استحصال محصولات رقابت‌پذیر و واردات عوض کننده، حجم استحصال محصولات صنعتی 18.3% افزایش یافته به 2.2 میلیارد سومانی برابر گردیده است. طبق معلومات رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، سال 2018 در پایتخت 22 کارخانه و کارگاه‌های استحصالی به فعالیت آغاز نموده، از حساب به کار درآوردن انشاءات و بلند برداشتن اقتدارهای استحصالی و خدمت‌رسانی موجوده در مجموع 27000 جای کاری تأسیس و برقرار کرده شد. شماره عمومی سوبیکت‌های خواجگیدار باشد در این دوره به 42331 عدد رسیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 826 عدد زیاد می‌باشد. در جلسه معاون یکم و معاونان رئیس شهر دوشنبه، رئیسان ناحیه‌های اسماعیلی سامانی، شاه منصور، سینا و فردوسی، راهبران ساختارهای تابع مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و مقامات حفظ حقوق پایتخت دایر به نتیجه‌های فعالیت در سال 2018 حسابات دادند. ضمن تحلیل نتیجه‌های رشد ساحه معارف پایتخت از جانب رئیس شهر معلوم شد که در مجموع سال 2018 ساختمان، تعمیر و نوسازی 41 انشاءات با 25,000 جای نشست عملی گردیده، ساختمان و نوسازی 16 مؤسسه تعلیمی با 12508 جای نشست ادامه دارد. با اطلاع شهرداری با وجود فراهم گردیدن شرایط مساعد و توجه و دستگیری‌های رهبریت عالی مملکت و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر در ساحه معارف پایتخت هنوز نقصان و کمبودی‌ها جای دارند که باید در کوتاه‌ترین فرصت اصلاح و راه حل خود را پیدا کند. با نظرداشت این به مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و ساختارهای دختدار پایتخت دستور داده شد که برای برطرف نمودن مشکلات ساحه از قبیل پیشگیری جنایتکاری میان خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی، بلند برداشتن سطح کسبیت آموزگاران، راه ندادن به قبول نفران غیر اختصاص در ساحه معارف، پیشگیری حالت‌های کروپسیونی، بلند برداشتن سطح تعلیم و تربیت و نظارت به تحصیلات جلب گردیدن خوانندگان حدود شهر دوشنبه در مؤسسه‌های تعلیمی تدبیرهای جدی عملی کرده شود. همچنین رئیس شهر از نقصان و کمبودی‌هایی که در ساختارهای ساحه تندرستی پایتخت جای دارند اظهار نگرانی کرده، تامین خدمت‌رسانی با صفت به مراجعت کنندگان، تکمیل سطح کسبیت کارمندان ساحه تندرستی، نظارت حالت سنیتری در مؤسسه‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی و تقویت بخشیدن کارهای فهماندهی را میان اهالی مهم شماریدند و همچنین به مسئولین دختدار جهت سریع وقت برطرف نمودن نارسایی‌ها سپارش‌های مشخص داده شد.
برای به طلبات شهرسازی مطابق نمودن اینفراساختور پایتخت در دوره سال 2018 در 24 انشاءات از جمله در 19 انشاءات راهسازی با درازی 32.5 کیلومتر، در 4 انشاءات ایریگاسیونی با درازی 5.5 کیلومتر و اجرایش کشیدن خطهای افقی در خیابان و کوچه ها به 242 میلیون سومانی برابر گردیده است. قسمی درآمدی بودجه شهر دوشنبه از روی واردات انداز و پرداخت‌های حتمی 100% اجرا گردیده با بودجه زیاده از 1.6 میلیارد سومانی مبلغ وارد شد که این از نقشه پیش بینی گردیده زیاده است. همچنین از جانب رئیس شهر دوشنبه دیگر مسئله ها از قبیل رشد ساحه سیاحی و وسعت کارهای آبادانی و سازندگی در شهر به طور عمیق تحلیل و بررسی گردید. اطلاع داده شد که در دایره اعلام گردیدن سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی و با مقصد باز هم آباد و زیبا گرداندن پایتخت سال سپری شده 102 میدانچه ورزشی و 11 باغ و گلگشت نو بنیاد گردیده، زیاده از 200 بنا پرره رنگ و بار و تجدید گردیده است. در دایره دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان بهر استقبال سزاوار 30 سالگی استقلالیت دولتی و در این زمینه رواج دادن کارهای آبادانی و سازندگی در پایتخت مملکت دوام 3 سال آینده بنیاد 22 مؤسسه تعلیمی با 30,000 جای نشست، 74 کارگاه و کارخانه‌های صنعتی با تأسیس بیش از 6,000 جای نوی کاری، 24 سرتراشخانه و کاشانه حوض، 133 بنای بلند آشیانه و تجدید و گوبار 121 خوابگاه و 2224 بنا پیش بینی شده است. در این رابطه معاونان رئیس شهر، رئیسان ناحیه‌ها و ساختارهای داخدار پایتخت وظیفه‌دار گردیدند که صفت کارهای ساختمانی و به طلبات معماری و شهرسازی مطابق بنیاد گردیدن انشاءات بنیادشونده شهر تحت نظارت جدی قرار داده شود. با مسئله‌های وابسته به بلند برداشتن استحصالات و تأسیس جایهای نوی کاری، رشد معنویات و تشکل حس وطن‌دوستی و وطن‌پرستی، تربیت اخلاقی جامعه مطابق به ارزش‌های فرهنگی ملی و عمومی بشری، تامین ولایت قانون و پیشگیری جنایت و جنایتکاری، تامین پرداخت پوره اندازها، جستجوی سرچشمه‌های نوی انداز، تامین نمودن اهالی با برق و جمع‌آوری مبلغ استفاده نیروی برق، تقویت بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی، رشد ساحه سیاحی و هنرهای مردمی، تبلیغ و تشویق آداب شهرنشینی میان ساکنان، پیشگیری بیماری‌های سرایتی، نظارت فعالیت فارماسیوتی و پیشگیری واردات و فروش داروهای پس‌صفت، ذخیره کافی محصولات آذوقه‌واری، استفاده مقصدناک زمین‌های کشاورزی حدود پایتخت و دیگر مسئله‌های مهم دقت جدی ظاهر گردیده در نزد مسئولین ساختارهای داخدار وظیفه‌های مشخص گذاشته شد. مقامات حفظ حقوق و ترتیبات پایتخت وظیفه‌دار گردیدند که بهر تامین ولایت قانون و امنیت، حفظ حقوق و منفعت‌های شهروندان، پیشگیری جنایت و جنایتکاری چاره‌های بی‌تأخیر اندیشند. در جلسه از جانب رئیس شهر، مسئولین، رئیسان ناحیه‌های پایتخت، راهبران ساختارهای داخدار و مربوطه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر موظف کرده شدند که با نظرداشت برگزاری چاره‌بینی‌های سطح بین‌المللی و جهانی با اشتراک راهبران بیش از 27 کشور عالم سال 2019 در شهر دوشنبه کارهای آبادانی و سازندگی را وسعت تازه بخشیده در معرفی ارزنده پایتخت چون آینه دولت نقش ارزنده خود را گذارند. پس از محاکمه همه‌جانبه اید به نتیجه‌های فعالیت ساختارهای شهر در سال 2018 قرار داخلدار قبول گردیده وظیفه‌ها برای دوره من بعد معین کرده شدند. ҳодисаҳои нохуши вақтҳои охир дар давлатҳои гуногуни дунё бо сабаби истифодаи нодурусти таҷҳизоти барқию газӣ ба вуқӯъ омада шаҳрвандони мамлакатро водор месозад ки қоидаҳои истифодаи ин гуна таҷҳизотро дар ҳама ҳолат риоя намоянд, зеро бисёр ҳолатҳои рухдодани сӯхтор ва таркиш дар натиҷаи нодуруст истифода бурдани таҷҳизоти газӣ сар мезананд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши нуралии сафомуддин. таҷҳизоти газӣ аз ҷумлаи таҷҳизоти дар зиндагии ҳамарӯзаи мо зиёд истифодашаванда мебошанд. имрӯз дар бозори ҷаҳонӣ ва дар бозорҳои дохилии Тоҷикистон низ ин намуд таҷҳизот бисёр ба фурӯш бароварда шудаву харидори худро дорад. хусусан дар мавсими сармо дар баробари дигар асбобҳои гармидиҳанда талабот ба истифодаи чунин таҷҳизот меафзояд ва шаҳрвандон низ дар бештари ҳолат барои гармӣ ва омодасозии хӯрок аз ин гуна таҷҳизот истифода менамоянд. тавре гуфтем, таҷҳизоти газӣ дар истифодаи умум зиёд қарор дода мешавад дар ин шабу рӯзҳо, вале фаромӯш набояд кард ки истифодаи ин гуна таҷҳизот чӣ дар корхона, чӣ дар рӯзгор ва чӣ дар автомобилу коргоҳу корхона қоидаҳои худро дорад. барои истифода аз газ, хоҳ он гази табиӣ бошад ё гази моеъ, риояи қоидаҳои истифодабарӣ ҳатмӣ аст. бештар ҳодисаҳои сӯхтор аз чунин баллонҳои гази моеъ ба амал меояд. нодуруст истифода бурдани таҷҳизотҳои газӣ дар биноҳои баландошиёна, дар хонаҳои истиқоматӣ ки бо ҳар гуна ҳодисаҳои нохуш оварда мерасонанд. ба андоза аз 2 то 3 нишондиҳанда нисбати ронандае ки иҷозати
гази моеъ ё табииро надорад ё ки зарфҳои газ нигоҳдошти онҳо муҳлат гузаштааст, ҷарима сонда мешавад. солҳои охир бо гази табиӣ умуман воситаҳои нақлиёт таҷҳизонда нашудаанд. бо гази моеъ манам ҳолати таркиш манам 10 соли охир дар ҳудуди шаҳри Душанбе манам ба қайд нагирифта шудааст. аввал ин ки бояд таҷҳизоти газие ки ба ҳудуди ҷумҳурӣ ворид карда мешавад ба талаботи муосир ҷавобгӯ бошад. дар баробари оне ки таҷҳизоти газӣ ба мамлакат аз хориҷа ворид карда мешавад, ҳастанд ҳолатҳое ки шаҳрвандон худсарона таҷҳизоти барқию газиро омода месозанд. аксар чунин ҳолатҳо дар манзили истиқоматӣ анҷом дода мешаванд ки оқибатҳои фалокатбор доранд. дар бозорҳои мамлакат низ ҳастанд ҳолатҳое ки таҷҳизоти барқию газӣ худсохт ва сифаташон паст ба фурӯш бароварда мешаванд. дар чунин ҳолат худдорӣ намудан аз харидории чунин таҷҳизот шумо ва пайвандонатонро аз ҳама гуна хатар эмин нигоҳ медорад. албатта тибқи муқаррарот ҳар таҷҳизот хоҳ он маишӣ бошад ё хоҳ техникӣ талаботи дурусти истифода дорад ва оқибатҳои истифодаи нодурусти таҷҳизоти газӣ фоҷиабор аст. чунин баллонҳои гази моеъ аз тарафи хадамоти давлатии оташнишонӣ қатъиян истифодабариш манъ карда нашудааст. танҳо дар доираи талаботҳои қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор иҷозат дода шудааст. берун аз бино қуттии оҳанин дар дохили қуттии оҳанин бо қубурҳои медӣ то дохили асбоби газӣ баъд истифодабариш иҷозат дода мешавад. ҳангоми пур кардани баллонҳои гази моеъ аз нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ бо истилоҳ салнингҳо бояд иваз карда шавад. аз гармии зиёд меъёр ба хушкӣ оварда мешавад. дар асосе ки хушк шуд аз дохили баллони газ хориҷ мешавад. ҳангоме ки дар хонаҳои истиқоматӣ истифода мешаванд ба ҳар гуна ҳодисаҳои нохушоварда мерасонад. дар чанд рӯзи охир ҳодисаҳои бар асари таркиши гази табиию моеъ дар кишварҳои гуногуни дунё ба вуқӯъ омада сӯхтору талафоти молию ҷонӣ барои ҳар як нафар ҳушдор аст ки саломатии худу дигаронро дар хатар нагузоранд ва қоидаи истифодаи ин гуна таҷҳизотро пурра риоя намоянд. дар доираи яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ бунёди нақд пул ва роҳҳои ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалӣ идома дорад. дар даврони соҳибистиқлолӣ бо таваҷҷӯҳи махсуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ тадбирҳои созанда амалӣ гардида ин раванд бо натиҷаҳои назаррас ҷараён дорад. самандар искандарзода мавзӯъро шарҳ медиҳанд. бунёди нақд роҳ ва пулҳои ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалӣ заминаи асосӣ барои рушди иқтисодиёт ва беҳтар шудани сатҳи зиндагии мардум арзёбӣ мегардад. тоҷикистони соҳибистиқлол дар ин самт дар муддати кӯтоҳ ба натиҷаҳои баланди муваффақият ноил гардид. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар мамлакат аз ҳисоби лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ беш аз 2100 километр роҳҳои автомобилгарди дорои аҳамияти байналмилалию ҷумҳуриявӣ ва зиёда аз 1000 километр роҳҳои мошингарди дохилӣ аз ҳисоби дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ бунёду таҷдид карда шуданд. дар даврони соҳибистиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 44 лоиҳаи инвеститсионӣ амалӣ карда шуд ки дар он бошад сохта ба истифода дода шудани роҳи автомобилгарди мурғоб кулма ва роҳи автомобилгарди ваҳдат рашт ҷиргатол сарҳади ҷумҳурии қирғизистон ва роҳи автомобилгарди душанбе кӯлоб хорух кулма ва роҳи автомобилгарди душанбе чанақ ва инчунин дар доираи лоиҳаҳои иҷро гардида сохта ба истифода дода шудани роҳи автомобилгарди айни панҷакин сарҳади ҷумҳурии ӯзбекистон ва роҳи автомобилгарди душанбе турсунзода сарҳади ҷумҳурии ӯзбекистон ва роҳи автомобилгарди восеъ ховалин сохта ба истифода дода шуд ки имрӯз мавриди баҳрабардорӣ қарор дорад. рушди соҳаю ба миён омадани муваффақиятҳои навбанав дар заминаи таваҷҷӯҳи пайвастаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ ба мардум ба миён омадаанд. ҳамин аст ки имрӯз мардуми саодатманди тоҷикистон аз хизматрасонии ҷавобгӯ ба талаботи ҷаҳонии соҳаи роҳдорӣ бархурдор ҳастанд ва раванди бунёди роҳу пулҳо оянда низ дар асоси нақшаҳои мушаххас идома дода мешавад. барои расидан ба ин ҳадафи созгор танҳо аз ҷониби маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳо 735 километр роҳи автомобилгар таҷдид ва навсозӣ карда шуда тадбирҳои созандагӣ бо суръат ҷараён дорад. аз тарафи марказ дар маҷмӯъ 735 километр роҳҳо таҷдид ва аз навсозӣ карда шуданд. дар баробари таҷдид ва аз навсозии роҳҳо 85 адад пулҳои гуногун андоза низ таҷдид ва барқарор карда шуданд. айни ҳол марказ бо се лоиҳаи дигар аз қабили лоиҳаи душанбе бохтар ки дарозии 73 километрро ташкил медиҳад кор бурда истодааст. дар баробари ин
برای تجدید و برقرار کنی راه کنگرد بالجوان خوالین با درازی 43 کیلومتر. тоҷикистон ки асосан давлати кӯҳсор аст синаи кӯҳу талу теппаҳои касногузару рахна намудану роҳ сохтан танҳо дар хаёлҳо буд. маҳз бо таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон орзуҳои дерининтизори мардуми тоҷик дар амал татбиқ карда шуда барои онҳо шароити арзандаи зиндагӣ фароҳам оварда шуд. албатта мо бояд қайд намоем ки лоиҳае ки имрӯз таҷдиду азнавсозӣ карда мешаванд дар доираи стандартҳои байналмилалӣ таҷдиду азнавсозӣ карда мешаванд ва лоиҳае ки таҷдид мегарданд имрӯз аз рӯи нишондоди сифат барои нигаҳдорӣ ба ширкатҳо вобаста карда мешаванд. дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олӣ таъкид гардид ки танҳо соли 2018 сохтмону таҷдиди қариб 200 километр роҳи дохилию байналмилалӣ ва 45 пул ба анҷом расонида шуда ҳоло дар соҳаи нақлиёт ба маблағи умумӣ 7.5 миллиард сомонӣ 14 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ амалӣ шуда истодааст. тоҷикистон барои ба пуррагӣ баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ ва ҷиҳати рушд додани иқтисодиёту беҳтар намудани сатҳи зиндагии мардум ба натиҷаҳои баланди муваффақият ноил гардид. ҳиссаи нақлиёт дар маҷмӯи маҳсулоти дохилияи кишвар 9.2%-ро ташкил мекунад ва нисбат ба соли 2017 ҳиссаи нақлиёт дар маҷмӯи маҳсулоти дохила 9.6% афзоиш ёфтааст. дар соли гузашта тавассути ҳама намудҳои нақлиёт дар ҷумҳурӣ зиёда 79 миллион тонна борҳо ва зиёда аз 605 миллион мусофир интиқол дода шудааст. бунёди шоҳроҳҳои автомобилгарди байналмилалӣ ва пайвастани ҷумҳурии тоҷикистон бо роҳҳои ҷумҳурии халқии хитой, ҷумҳурии исломии афғонистон, ҷумҳурии қирғизистон, кушода шудани роҳи оҳан ва 16 гузаргоҳи сарҳадӣ бо ҷумҳурии узбекистон ки заминагузори асосӣ ба пуррагӣ баромадани ҷумҳурии тоҷикистон аз бунбасти коммуникатсионӣ аст, самараи сиёсати муваффақонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳисоб рафта мардуми сарбаланди тоҷикро зери ливои сулҳу осоиштагӣ муттаҳид сохтааст. самандар искандарзода, ҳафизуллои саъдуллоҳ барои барномаи иттилоотии таҳлилии тоҷикистон. рушди босуботи соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат бахусус бахшҳои истеҳсолӣ имкон фароҳам муад ки дар соли 2018 зиёда аз 150 000 ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфта таи 3 соли охир шумораи шахсоне ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд 25% кам гардад. ташаббусу иқдомҳои навбатӣ ва фароҳам овардани шароити мусоиди фаъолият дар соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт аз ҷумла муқаррар намудани имтиёзҳои бештар ба молистеҳсолкунандагони ватанӣ барои боз ҳам муҳайё шудани ҷойҳои корӣ мусоидат мекунад. роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои бошол фаро гирифтани сокинони мамлакат тадбирҳои муҳиму саривақтиро амалӣ менамояд ки дар ин самт захираву имконоти зиёд мавҷуд аст. тафсилоти бештар дар гузориши маҳмадалӣ Сафар. таъсиси ҷойҳои кории нав ва бо шуғл фаро гирифтани сокинони мамлакат дар маркази диққати роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта бо роҳи татбиқи муваффақона ва босамари стратегияву барномаҳои соҳавӣ ва лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар ин самт пешравиҳои назаррасе ба амал омадааст. موافق معلومات پیشکی اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2018 جای کاری دائمی 78335 تا جای کاری موقتی 42764 جای کاری موسمی 39595 تا جای کاری ایلاوگی 993 تا جای کاری برقرار شده 4237 در جمهوری تأسیس داده شده است. قبل از همه با بنیاد صدها کارخانه‌های خرد و بزرگ استحصالی، تقویت اینفراستراکچور ساحه‌های مختلف اقتصادیات، استفاده با ثمر عاقلانه زمین و فراهم آوردن فضای مساعد سرمایه‌گذاری از عامل‌های اساسی مهیا کردن جای‌های کاری نو و با شغل فرا گرفتن شهروندان قابل مهنت به شمار می‌رود. تمام سال 2018 با агенти меҳнат ва шуғли аҳолӣ зиёда аз 129 000 нафар муроҷиат намуданд ки аз ин шумора 92 000 онҳоро ҳамчун шаҳрванди бекор ба қайд гирифтанд. дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда бо мусоидати мақомоти меҳнат ва шуғли аҳолӣ давоми соли сипаргашта 63 115 нафар шаҳрвандонро дар ташкилоти муассисаҳои ҷумҳурӣ бо ҷойи кор таъмин намуданд.
яке аз тадбирҳои муҳиму саривақтӣ ҷиҳати таъсиси ҷойҳои кории нав амалишавии се ҳадафи стратегии мамлакат аз ҷумла таъмини истиқлолияти энергетикӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ баровардани кишвар ва ҳифзи амнияти озуқаворӣ мебошад. Бо назардошти аҳамияти соҳаи саноат дар ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ, бо пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, саноатикунонӣ бо суръати кишвар ҳадафи чороми миллӣ эълон карда шудааст. ин иқдоми некбинона ва ояндасози роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имкон фароҳам меорад, ки бо бунёди корхонаҳои нави истеҳсолӣ ба корандохтани корхонаҳои аз фаъолият бозмонда ва истифодаи босамари иқтидорҳои мавҷуда сол аз сол садҳо ҷойҳои кории нав ба вуҷуд ояд. соли 2018 эълон намудани соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо бунёди коргоҳҳои дузандагӣ, марказҳои истеҳсоливу омӯзишӣ ва меҳмонхонаву дигар намудҳои хизматрасонӣ барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ замина фароҳам оварда, дар баробари муаррифии шоистаи ҳунарҳои мардумӣ ва инкишофи соҳаи сайёҳӣ шаҳрвандони мамлакат бо кор таъмин карда шуданд. соли сипари гашта тавассути мақомоти меҳнат ва шуғли аҳолӣ 18861 нафар шаҳрвандонро ба тайёрии касбӣ дар самти ҳунарҳои мардумӣ ҷалб намуданд, ки ин асосан ба қолинбофӣ, дузандагӣ, адрасу атласбофӣ касбомӯзон ҷалб гардиданд. дар идомаи иқдомҳои башардӯстона президенти мамлакат солҳои 2019 ва 2021-ро солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон намуданд, ки ин тадбир низ ҷиҳати муҳайё гардидани ҷойҳои кории нав такони ҷиддӣ мебахшад. дар заминаи иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ ва қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2019 аз ҷониби агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ бо роҳи ташкил ва гузарондани ярмаркаҳои ҷойҳои кории холӣ 14288 нафар шаҳрвандон ба намудҳои гуногуни шуғл ҷалб карда шуданд. яке аз самтҳое ки барои ба шуғл ҷалб намудани шаҳрвандони бекор дар мақомоти меҳнат ва шуғли аҳолӣ рӯи кор гирифта шудааст, ин ташкил ва баргузор намудани ярмаркаҳои ҷойҳои кории холӣ мебошад, ки давоми соли 2018 722 ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ ташкил карда шуд, ки 103% иҷроиши нақшаи ярмаркаро ташкил медиҳад. дар маҷмӯъ бо мусоидати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ ба 222327 нафар шаҳрвандон хизматрасонии иҷтимоӣ расонида шуда, дар оянда баҳри бо шуғл фаро гирифтани сокинони мамлакат тадбирҳои саривақтӣ амалӣ карда мешавад. бо мақсади бемушкилӣ пуштисар намудани давраи тирамоҳу зимистон дар заминаи дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат тамоми ташкилоту муассисаҳо дар шаҳри Душанбе омодагии ҷиддӣ диданд. аз ҷумла фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бо мақсади таъмини мунтазами фаъолият дар ҳудуди фурудгоҳ техникаҳои пуриқтидорро сафарбар намуда парвозу фуруди бехатари ҳавопаймоҳоро таъмин менамоянд. абдулҳамиди Назир ва Ситами Муҳиддин оид ба омодагии кормандони фурудгоҳ дар рӯзҳои барфӣ гузориш омода намуданд. мувофиқи пешгӯи обу ҳавошиносон рӯзҳои 20-21 дар мамлакат ҳавои тағйирёбандаи сербориш дар назар дошта шудааст. 20 январ дар шаҳри Душанбе ва навоҳии гирду атрофи он бориши зиёди барф ба амал омад. дар чунин рӯзҳои сербориш дар шаҳри Душанбе барои ҳалли мушкилоти рафтуомади нақлиёт ва таъмини аҳолӣ бо барқу гармӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида корҳои бартарафсозии мушкилоти пешомада сари вақт анҷом дода мешаванд. умуман дар чунин рӯзҳои сарду сербориш шаҳрвандони мамлакатро зарур аст, ки аз сафар ба минтақаҳои кӯҳӣ бахусус тавассути роҳҳои кӯҳӣ худдорӣ намуда қоидаҳои истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ ва истифодаи таҷҳизоти барқию газиро риоя намоянд. асоси роҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон инҳо кӯҳӣ ҳастанд ва аз ақбаҳо иборат мебошанд. бинобар ин дар ин рӯзҳо пеш аз баромадан ба сафар ҳатман бояд, ки аз вазорату идораҳои марбута ҳатман аз ҳолати роҳҳо пурсон шаванд, воситаҳои нақлиёти худро омода созанд. агар имконият бошад дар ин рӯзҳо аз сафар намудан аз ин хел минтақаҳои хавфнок худдорӣ намоянд. кӯшиш намоянд, ки аз мавзеъҳои хатарзо ин ҳам бошад дар минтақаҳои кӯҳӣ ва доманакӯҳӣ аз ҷамъоварии ҳезум баромадан барои чарондани чорвои худ ва будани корҳои саҳроӣ худдорӣ намоянд, чун эҳтиёткорӣ ва пеш аз ҳама ҳушёрӣ ва масъулияти баланд дар мадди аввал имконият медиҳад, ки ҳам ҷони худ ва ҳам ҷони наздиконро зери хатар нагузорад. яке аз ниҳодҳои муҳиме, ки кори он бояд дар чунин рӯзҳои боришоти барфи зиёд ба таври муназзам ба роҳ монда шавад, ин фурудгоҳҳо мебошад.
омодагии ҷиддӣ ва ҷалби беш аз 40 техникаи муосири бартозакунӣ имкон фароҳам овард ки парвозу фурудоии ҳавопаймоҳо дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе дар рӯзи аввали бориши барф бе ягон мамнуият анҷом дода шавад. ҳамаи шӯъбаву хадамотҳои фурудгоҳ аз моҳи марти соли 2018 тайёр шуданд. пурра кур кардани тарқишҳои хати сунъии парвозу нишаст, тайёр кардани роҳравҳои зимомӣ, тайёр кардани таваққуфҳо, асфалтпӯш ва бетон кардани таваққуфгоҳи эко 1, 2, тайёрии хати баландшиддати барқ, тайёрии техникаҳои барфтозакунӣ ва таъмини маводҳо барои давраи тирамоҳу зимистongузаронӣ. 65 000 литр сӯзишвории дизелӣ, 55 000 литр бензин, 120 тонна типи 1, 60 тонна типи 4, 150 тонна карбамид ва дигар маводҳои равғанҳои молиданиву таҷҳизотҳои дигар барои техникаҳо тайёр карда шуд. тавре масъулин иттилоъ доданд, имрӯз фурудгоҳи байналмилалии душанбе дорои автомошинаҳои пуриқтидори барфтозакунӣ мебошад ки новобаста аз боришот дар ҳама ҳолат метавонанд хати парвозу фурудоиро дар як давраи кӯтоҳ тоза намоянд. техникаҳои мавҷуда истеҳсоли давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон буда маҳз барои фурудгоҳҳо пешбинӣ шудасту имрӯз кормандони фурудгоҳи байналмилалии душанбе аз он ба таври васеъ истифода менамоянд. имрӯз бори якум барф зиёдтар борид. мо аз соати боридани барф аз ҳамон лаҳза корро сар карда будем. техникаҳое ки солҳои охир мо дастрас намудем аз Хитой, Италия, Франсия корҳои моро хеле сабук мекунанд. техникаҳо нисбат ба техникаҳои пешина ҳолати коришон хеле хубтару беҳтар аст. хати сунъии парвозу нишаст, таваққуфгоҳ, роҳҳои зимомӣ доимо дар ҳолати омодабош тайёранд. захираи кофии маводи сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданиву таҷҳизотҳои зарурӣ буд ки имрӯз техникаҳо бе ягон мамнуият корро пеш мебаранд то ки дар фаъолияти муназзами фурудгоҳи байналмилалии душанбе ягон мушкилӣ пеш наояд. бинандагони гиромии телевизиони тоҷикистон инъикосгари муҳимтарин мавзӯъҳои дохил ва хориҷи кишвар аст. дар ҳафтаи нав ба шумо комёбиҳо орзумандем. бо мо бошед.